Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 24. Ti tao nga addaan panakaawat, iturturong na ti bibig na iti kinasirib, ngam dagiti mata dagiti maag, kat na iturong iti nagpatinggaan ti daga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpinta sa talaga dito'y parke nga imayantaan niya, honey. Magustuhan ka di matlaeng, honey? Launay, aglalo tas sikatikadwa. Kan, presko ti malangab nga angin. Kan ano dagi ti sabsabong ang makita dito'y. Agyaman ak no magustuhan. Mala, mapantay ti dadya banda, honey. Ado ti aglaklako iti makanijay. Sige. Gumatang taman iti kanenta, kabayatan ti panagtugtugaw ta ditoy. Narabyan tamatan dito'y parke. Dita napupuutan ti oras. Kasano, kat nagmayat ngamin ti agpagnapag na. Kan makaparayaw dagiti istorya. Sana bale, tayo tulod kay di balayo. O sige, intang arodan. Amang ano berbiro kanda kung dagiti naganak kanya. Rabiin, Carlo. Apay adi ka pala sumrak iti salad mo. Jack pa'y lagtuglap, papa. Sa dino ka di man ang tinagapuan nyo. Apay narabian kayo. Ako nagkita kami ngamin kini Mr. Salazar, iho. Di mi matan napuputan ti panaglabas ti oras. Kasta ka di, papa? Wen nga rod, o sige. Sumrak akon iti salad ko. Kayat kon ti agina na. Nagrigat mo tanto'y assignment ko. Jack masurusurutan to'y formula na. Amukon. Barang saan pa'y nakaturog ni Jilin. Awagak, tagpatulong akan kwa na. Naawatam ka di matla ti formula nga in-send ko iti messenger mo? Wan gayam. Medyo naawatak matbasitan. Pasensyakan no naisturbo ka. Okay laang, si Kamat. Sino kumapit ag tinulong? No di datamat laang. No adda di mo maawatan, adda ak laang dito amang tulongkan ka. Basta sa anak lakit di ama kumikom. Naimbag lakit din. Tanda ka nakasagana amang tulong kanyak. Kuma? Nasiribag matakaskan ka. Unay daytan. Adda ka kadidita balayo intong bigat? Umayak dita. Pasensyakan. Ni Lola lang ti mabati dito inton bigat. Takadwaak ni nanang ijabalay da Mrs. Ortega. Agdalos kami kano. Taadda sumangpat asa nga ili da inton sumuno abigat. Nakaragragsakak at talaga, honey. Taadda man ang imtad mo ang kwarta. Siyempre, mata. Gaputan na patag ka kanya, honey. Iso nga itad ko amin akid dawem. Ay nga, amang ano ada agi pulong. Anya ti kayat mo asawan? Ipulong da iti asawa, mga ada iti abroad. Jakon ay ayatan ti asawak. Iso at di ka madanagan. Si Kamali Plant, ipusto ka dito yung sangwanan ti balay, ha? Tapno, naway ang makita na kitang labas. Kahit si Kamat nga orkidya, iyabay ka ka ni Cindy Jowan. Basta. Ay natatang talaga dagita mulay yung ti stress reliever yo. Ang alwada nyo Ang mga nuad na kala at alumabas kat mapagbiddutan dangagbagkit kayo. Nakit. Ay, ure lalaki agta talaga sigudan anasya makitimulmula. Talaga nga agas ti bambandog ka nagtimulmulak. No, makapagsarita dala sigura
Ang mga nuuray si kakit, ag malmalim kan iti arubayan, ang makisarsarita kadakwada. Ha? Ala, talyawag mampay no. Anda lumabas sa kung tumanin kasarita lagi timulak. Ada nag-message. Basa ako messenger ko. Anya ti ko nana? Kumusta kan? Babae agarang ganjang. Sino da ito eh? Kita man tinagan kan profile picture na? Claraville. Claraville tinagan na. Kinamuro ti rupa na. Nagalas mo't gayam. Napimpintasak mo't laang ngam iso. Laita tipod no, honey. Agpay sa dayta? Siyak itan, ti asawam? Wen, honey. Ket jay nagchat kan ka ako nam. Ang mga no scammer la day jay. Iswadi mo ni kaskaso, wen? Okay, honey. Idi na minsan nga aldaw ang napanak nagpasyar. Ada nakita ka nagpintas sa sapatos. Kaya't ko kumagatangan. Ngam, awan kwarta. O sige, honey. Bayam, dagasak agatangan into nagawid akinton malam, ha? Kastapay nga rod. Adapay aramidek. Bye. Ay, talaga amariknak matantibanog ko, anak ko. Kasano mat ngamin? Di yung mat kayat te agina na itay, nanang. Isursurot pa ikit din ni Mrs. Ortega ti meriendayo itay. Ay, jakman amo. Basta no nairugi kung tagubra, jakon sumardeng aging kaajak malpas. Wen ngam amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti saan nyo apanagin inana. Ada ka di aramidam ita? Kadwaan na nga agpasyar? Ado ti pakakumikumak ita, Cynthia. Tulungak ni Lolo amang isimpa kadagiti mailako ang masetas na. Anya ka mo't dun. Ita kalaang mo't nga awisan. Di nakpay mapatgan mo't. Bayadan ka mo't. Pasensya kan di ka ko magumurgura. Mangbiro kalangan iti sabali akadwam. Wanan anya pa'y ngay. Ne, sa dino ka di ti papanambalasang ko. Apay akas tati kawos mo. Mapan ka di makibuda. Di nakman sorduan si kabakat. Inak iti pagturungan dagiti dua asakak. Kan mabalin ka di. At di mo pakibiyangan no anya ti kayat ko nga isuot. Jak mat dumaw-dawat kan ka iti gatang ko. Maawatam! Hapay nga katawa kayo asim mangpot dito balay, nanang. Ada ka din nakakatkatawa? Ibagayo mo't tapno agkatawa tayo kada lolo. Ay na anak ko, ning amin Cynthia. Apay ni Cynthia, nanang. Nasabat ko dita dalan iti agawidak. Nakitak jay kawos na. Kaslamapan makibuda. Ano niya? Ay, inawis nak. Jak kinaduan. Iso anak kami suot, api manaw. Daita ti dama gapaw. Amom ka day. No asinaw day kung kunada akarelasyon ni Cynthia. Ha? Asino, lolo? Ni Tata Masanjo, nga ama ni Carlo. Ano niya? Dumagasak di ta bookstore. Barang adda di ta ti libro a birbirokak. Namin ano ako na nagliklikaw. Jak mabirukan day di libro.
Ay, ilak amak ni Jilin. Ta isu timang tultulong kanyak. No adda pa karigatak ng assignment ko. Ay. Kasla ni Daddy Dayjay. Kat adda kadwa na babae. Darasat ni Magna. Surutak iday tinalimad. Anya ka DJ ko nam asurpresam kanyak, honey. Apay nga imay tadi ti class sa restaurant. Manganta pa'y nga umuna, honey. Di ka madanagan. Inton malpas tamangan, itad kon ti sorpresakan ka. Kat patsak ang magustuham. Mabiit lang nga rod. Siya kung ti agorder iti kanita. Amok akabaalam abayadan ti anyaman amakan ditoy. Ngamin, ado ti kwartam. Saan ka di? Ita tanalpas tananangan. Itad kon da ito'y dua a karton a sorpresakan ka. Atoy, awatem. Anya nga tilinaon dagiti a karton. Makitam to inton addakan ije balayo. Nakaluganak ita dito'y jeep nga agawid, mami. Juan, sinurot ko ida itinalimad. Napanda iti may sa restaurant. Kat inalaak ida itiladawan. Kinapudno na. Adda intad ni Daddy iti daydi a babae. Duwaan nakakarton. Jack amon, wanya dayjay, mami. O sige, mami. Kat iti kabitan ko man a panawan. Umayan! Asino ti? Naimbag nga oras mo. Asino ka kadi? Laad? Ha? Laad? Imayak dito'y balayo. Taumayak makisaritakan ka. Anya ti pagsaritaan ta? Kaya't ko asinaam ko man ti amak. Pangasim. Amam? Taapay kumamat. Basol ti makirelasyon iti addaan iti asawa. Nukas pangarigan ta siga ti adda asawa na. Kat nakirelasyon iti sabali ti asawam. Anya nga tamot ti mariknam. Ay, umdasan na ita, pakasarsaritaan na. Wan nga rod tatang. Ay, di lang mabain. Isu itan ti katkatawaan dagiti tattao. Itata nakasangputan jay asawa ni Sanjaw. Siguro agwin naswas damutan ka ni Cynthia. Dituya kumapay balayo. Jilin. Ni, apay ngagsangsangit ka. Gaputa pinagtalaw ng dagiti dadakkel ko. Naamwanda nga minan ti relasyon mi kan ni Sanjo. Ay na, saan arumbang atinutupam da di asanjo? Tadakat nga rod sungsong batan nan itibiyag. Kan, di mo kuman imbagbaga ada kayo. Dayta nga rod kat. Mabaina kun kadagiti tao dito lugar tayo. Tunggal lumabasak. Syakmatan ti tuopi kuda. Kunadakit din nga aglalakay. Kan hut-hutera ka no. Ay, anya nga rod ngay. Ano sam ate anyaman nga ibaga dagiti tao kan ka. Tikit di aramidam. Ituloy mo ti agadal. Tapno maadaan kanto iti narimat a masakbayan. Makiwin naswaskan ka ni Tata Sanjo. Tami na maagday ta ang relasyon nyo. Wan. Katgapo ta pinagtalaw da kay Jabalaymi. Agbiro ka kiti panggadak. Tapno makaurno nga. Kantap no maituloy ko ti agadalin tun sumaron no a semestre. Kat sapay ko mata mapakawan tumot laang ti asawa ni Sancho. Damag kumat. Amapanda ka no amin ng asa nga pamilya e Borneo. Kanila ako tapay amin na nasa ni Kuwada dito'y Pilipinas. Gapukan niya. Agbababawi ak iti da ito yung naramidak.
Katsapay ko ma, tamapakawanak ti Diyos. Kat ikarigatak ti mga barwanan. Agyaman ak unay kan ka, Jeline. Sikat tinaano sa nang bagbaga kanya. Liklikam ti dakes tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.